En el Centro de Menores Monteledo, ubicado en Monte Alegre, hay actualmente 30 plazas y en él se ejecutan decenas de medidas penales de menores. Esta mañana los delegados de Comisiones Obreras y CIGA denunciaban las importantes restricciones de gasto en materiales para las actividades formativas y lúdicas, así como los recortes que afectan a los derechos de los trabajadores. No ano 2007, cando Camiña Social se fai cargo desta empresa, desta fundación, faino con unhas obrigas e con as condicións que son manter, ante todo, o que xa viña de atrás da anterior fundación, que era Fundación Diagrama. Estas condicións que tiñan que respetar, nun principio fixérono, pero pouco a pouco, ao longo dos últimos 3 anos, foron sacando sempre a súa o que elles les favorecía, non? O que sucede é que desde que nos xestiona esta fundación, que está formada polo que eran os 2 directores dos centros anteriores e 2 familiares directos, así consta no DOGA, no Diario Oficial de Galicia, o que sucede é que desde que eles tomaron mando o servicio, as inversións nos centros para o que o servicio, para que o cuidado dos menores son menores, e o que son a nivel laboral, están nos intentando recortar tanto económicamente, como acaban de facer ahora con a nova entrada dun convenio estatal, como a nivel de social.